Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Dolamara VDC Chairman Ahemalong SOPD Ben Kitty ke klema misin ke rona jaimek kedeng. Lakhain kora trok duar bagri constituency ke parlo Dolamara VDC Chairman Sir Korong Par Ahemalong pini rong mangwe block pen SOPD scheme pen kachutiki kachuphejo atum aphan panongsi sai chutiki ji aphan aki joy pen ke ongdung chili lapen Kitty ke klemason misin lapen gunopak bilcha lapen kaprek duar bagori aphan nang palisi sai kachutiki abang phuaphan kerona jaime kedengpon lapen bangso mailong VDC chairman Sir Korong Parpen pin khatsi Dolamara town chairman Mongol Singh Terang lapen ward commissioner Biren Tokbi lapen mondol committee president Sunaram Singh Chetong Donsi anutina phansetami pipa jirdun lapen sai kachutiki wek abang phuatum ke longdon penajok KAC kachare abang phu CM Dr. Tuliram Rong hangaphat kachoro pajerpon lapen lakhain kore trok duar bagri constituency MAC mate KAC education in charge EM Richard Tokbi aphat kachoro pajerpon lapen duar bagri VDC chairman Sir Korong Paraphan setami kachoro pajerpon tangte kachoro alam the arjupon sena news text report Karbi Anglong news APHLC youth wing atum pen pherang ke mai kangni Lason si Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang longle patak kerona hut kukia khaya phanta longle katharle asai dengji mate eviction asai dengji pusi pherang ke thengno kaningje kedok kokajok jai kathar APHLC mai phuabak pherang ke mai ingni bangsolam theke chokchi pusi kejok pedopondo bonta BJP asung atum putho jai kathar aphan lam theke hengno karbok rongpura APHLC youth wing atum pherang ke mai kangni thu Perangke mai ke pha ponalong APHLC youth wing atum kaning jepon ke laki khe mate inglong aso khai angbongsi ke pachar bo jia phansi lapusonalam CM kaning jepon pusi APHLC youth wing atum pen perangke mai long ning jepon tangti APHLC youth wing atum perangke mai long kaning jepon alam thile angton pen arjuponik sina The Youth Wing Central Committee called this press conference. So let me read out the press note. Here's the press note. Date 30/11/2024. Location PSC office, Depu. Subject: clarification on misleading allegation against Sri J.I. Kathar, IAS retired President of APHLC. We, on behalf of Sri J.I. Kathar and his supporter, strongly condemn the baseless and misleading allegation propagated by the Tuliram Ronghang-led BJP government and certain other political parties regarding Mr. Kathar recent appeal for peace and harmony in Karbi Anglong. It has come to our attention that Sri J.I. Kathar press statement has been deliberately twisted to create confusion and malign his intention. Let us clarify. Our president never advocated for granting permanent settlement to Kuki immigrants from Manipur in Karbi Anglong. During his press meet, he explicitly called for providing temporary relief to a scattered Kuki families who have fled the violence in Manipur. He emphasized that these families should be accommodated in relief camp to ensure their safety and well-being. Once the situation in Manipur normalized, they should be sent back home safely. These remarks were made purely out of humanitarian concern, reflecting his unwavering commitment to peace and harmony in the region. It is disheartening to see this word twisted by the BJP-led administration and certain opposition parties to mislead the people and divert attention from the real issue facing Karbi Anglong. Furthermore, we would like to address the role of the Autonomous State Demand Committee Youth Front. Instead of holding the Tuliram Ronghang government accountable for creating a riot-like atmosphere in the district
through its divisive politics. The ASDC Youth Front has resorted to targeting Mr. Qatar. This not only reflects their misplaced priorities, but also raise serious questions about their intention. It is important to recognize that our President, Sri J.I. Qatar, has consistently called for unity among the people of Karbi Anglong, urging them to maintain peace and harmony amidst external tensions. Blaming a leader for appealing for calm and humanity is not only unjust, but also a clear attempt to polarize the community for political gain. We urge the people of Karbi Anglong not to fall prey to these fabricated allegations and to see through the malicious agenda of those who seek to divide the region. Sri J.I. Qatar remains committed to his vision of a united and prosperous Karbi Anglong, where peace and justice prevail over hatred and misinformation. Thank you. Nili arling mani ya. J.I. Qatar akihai episode of President press meet ingil. Akihai kudaram rohang CM Karbi Anglong Termas Council alang le hinpen. Kuki atumhan eviction potu. Pota kiran hutsi alang li. Arat amai pirang siningkel. Halabang solam India Today along tame tokpon pudlo. Lasu penapot hilangan apene akuki atu lapen ingwa ketu kamata kisundul. Athema Kidamtang ahu ani ahu purkimo le langdam potai itum thekdam longji Inglong akhen bong kepachi bohong kepachi chok hemme pachikai hin aprang ke charmut lahai pena jok itum Inglong akhe itum aphek nang jung pilo lapen itum along li minute asosi thelong itum Inglong akhe ate Karbi Anglong ke pen Inglong aso tum chelang pet si hembrek ki hang kolang ke det angkang bi tum chini Halabang so autonomous state ki hang ning sibet pen hang logo di tumlong na prangi bonta itum da Inglong akhe tum jongsi ning sibet pen dode polugante itum autonomous state kilong bang sungrungji hala so kapalong le je phansi bang bongo sena RSS tum bidikang le kam claim si itum Karbi la kuki Karbi la dimasa Karbi la rengma la person aron nang asong pachim hong pacharu akam ke klempi khanjan Langdam serang Karbi Anglong ke second highest population yang kumat lagi Bengali itu. Sita lah tumben pini ani Tuhan people yang percaya gitu. Bengali bidi mesti kami klaim. Bengali itu mana itu mau cibong cengceng nang Tuhan kali. Sita mi pini ani alang itu halo ke online itu Karbi adun ke apai ke online ke Bengali bihari itu mana. Lain cini. Nasi Inglong ke panding isi kepa beda je pansi. Bang RSS bonga sena tum kam klembo nonta alabang so pudura roha aki hai alam thi pena job Karbi le kukian bo kupene ka heno tak atuma na ke jabi anglindo la so bena job sila person ka heno tak atuma ke pa jablo le deje pansi episode sa president pen parsi president ingilo la pen na to media ho no da ninjil kadu go ila alu pene pe part of appeal support people of asolam kanina okay la person ka heno tak atuma ke pa jabi deje pansi ang ninjil la ben bang so president do depen BJP la RSS tum J.I. Qatar pan ahok alam deep joisi akahino lam radang along ke banji apan kum kam ke social media along Jepang jar ke lam kadu abe J.I. Qatar ke ene kuki do handang din ke chat dia pan se ala kam ki klem ahema kudle bachbi ponang kon ta ke ni tum do adho thoma sida ahok pe alam ki deep joya pan si khalaso BJP tum kam ki klem nasina bang so lam nilitum bini ke kita tang hu ASDC Youth Front tumta press meeting nilo la pehla BJP kija tumta me press meeting nilo alale tum han ka counter dunji alale tum han lamboi kipi je phale pini tum press meeting kan gali sita la baso press meeting kan ke nilo tum rat Karbi Anglong rat phan ahok alam ke pachini je phan pen ahok rat le pang sai na ko phan sin nilo tum ba pak lai phan sin nilo tum press meeting kan lalu alam ka mu hebli ingraji me dan nilo
किराम ता प्रेस मिना लों के जाय कथा क्या के मणिपुर बेन के बा आकुकी आखे तो फान कार्बी आंगलोंग लोंगले फेलांग दिंक्लोंग पेकना बोले अलांग के नहीं करी सिता मणिपुर लोंग अलांग तुम किसुम के फोलो हादा रोन की दुपेना पॉट अलांग तुम कच्ची पच्चोंग के फांसी लता कार्बी आंगलोंग बांग लासी लतुम फान नो मा की ब्लूम जुई बाला तुम इविक्शन अलांग थे कुपिलो ने क्लान नोना पर हुके inu responsible person CM ke alang ke kama thapa make si ajara sonda tingkam chi orang dia por lasi ja ke thara khaya ni kan ni gar holo je la tum pan ilo bading relief camp bi pinanji relief camp bi lo polo tangte latum abang do jam dam jam jilu lalo polo tangte la relief camp bi kilo polo tangte apor ating ben mo eneta Manipur ontame tumon kang sound nang klaim jidya Manipur long si ada a situation of bang na in samno pulonte latum phan kunat na sikeba mahala ta thot latum han pedam thu bemenji la sona cycle mo pulonte esi indigenous alam nang klang si itum inglo akhe ko alam nang klang si kidu kisum ke ceradu no allah ko alam nang klang si ala itum ku kia khe dentai itum phan anin nang sanji itu han mesen bolage bang kisung ke pohut ke kachine dunai gari bang kisung ke phul ke itu tak un anpen acha company ke cerap dunai ke itu ta arrest de bolage then adang pi ang bongala solo Ingdeng hini Greater Wolongkomaji Press Club Minasa Hemalong Mesen Pen Second Foundation Day talong Bhai kunini bhai thong ke bani Langpher Constituency Wolongkomaji Municipal Board Angkang State Veterinary Dispensary sa Hemalong Ingdeng hini Foundation Day Greater Wolongkomaji Press Club atumpen pater pi ponsi talon po laso katalon ponalong mai Purowelson ingtipensi mai Chipahem pu ponsi chari ponlo Lapenadon tu Kongchun Bang, Rostom Lake Tepensi, Aluhi Atumaphan, Amen, Pachini Pondo. Labangso Greater Wolongkomaji Press Club, Second Foundation de Catalon Ponalong, Man Pengaluhi, Kachupha Ponalong Kachitongdun, District Press Club of Karbi Anglong Kongchun Bang, Dibojit Bora, Alangli Pensitami, Chitongdun Pen, Ardido Jot Pen Peranki, Abang Pubang Piatumaphan, Kosonsi, Ki Claim Kedam. Ponang jima po pathak tame jumisen alam the than pajir mi po lapena bang so along kachetongdun Wolongkomaji Press Club maipu long budhor bora alangli hin pensitami pherang ke atum kiduk kisung pencenglok kiduk kidam lapen ke claim kidam ponang jia pathak satame jumisen alam the than pajir mi ponsi mesen pen Greater Wolongkomaji Press Club along Ingdeng hini Foundation Day ajai mek kedeng ponalong Kadokawe alangli aphan setame aning parung ponsi mesen pen jaimik pajut ponlo News Text Report Karbi Anglong News APHLC Women Wing atumpen lamwai kipipon sonsi kedam tangani CEM Dr. Tuliram Ronghang kukia khai Manipur pen kewang atuma phan ke Karbi Anglong Autonomous Council pen jak thek thidat tahai pusi pherang ke thingnum ningje pon Alam the puthot jai kathar APHLC mai phuabang pherang ke mai kedam tangani pherang ke mai pha pondo sita nona bangki BJP asongatuma bangki jai kathar phansi kehino kar bogrong pupen APHLC Women Wing atumpen non puthot pherang ke mai ingni ponsi lamboi kipi pon tangte APHLC Women Wing atum pherang ke mai longkaning jipon alam thile angton pen arjuponik sina News Text Report Karbi Anglong News Media klembang ko bang pidon han nalitum na chupa teng nalitum dati bang kot ni aklong pala ki rupi ba phang lo pini nalitum apha na chupa nang ko alam thike la ko hen lo jino na lo litum ka do ka beta thek lo social media lo ruling party pendang lo asong ka pre ka tu nalitum APHLC president Sir Jai Kathar Phan Akoy di pialang ke putas nili tumben langklar pintu athe nona bangke APHLC phan ki kroy ra tum du piklo posi hala hai to mang de na lapen hala hai tum aning kopini kama tha do kokna pojoinis nili tum labang so putha itu Women Wing sa hin pen sa nili tum langklar tiduning tum lo ladang nili tum asar
jai kathar phan akoi pipi ke la hello je Manipur pen ke bang aku kia tu ma phan ke da Karbi Anglong long ding plong pek nang ji kusi APHC a president sir jai kathar pen kaning ji kusi dak no akoi pipon tante pini tum solang dora tum setame thek long lo je labang so alam the kunasi ni tum kaching hon sir jai kathar kaning ji ma labang so video clips jong se khek long polo tang te ni tum phanam paklang setame cho alam ni tum nili hin pen ni tum women doing hoin pen ni tum kaning je kan tum lam bang gela pusong lo jon alam itu anu do setame arjulong le son senang tum chikrong le amek do setame chichar che son senang tum chikrong le solo athi a video alang itu angton alang itu lang pame me kicheng la pensi ki jun alang itu lang pame me pensi ni itu APHC a president aman ki do sarjai katha pan alang itu lamar ponglo Nasi jadi tu ahin pen kipu kan tu bangke labuson hello saja kata alang likaning je alang thege la bulo je Manipur pen ki bang aku kia tu alang litum ke aning rong bohong pen le pini Karbi Anglong ke alang litum ki bang kali alang litum ning dup ning oi pen salang litum Karbi Anglong ki bang la pen ke Karbi Anglong nong setame ku kia tu maki ong pia tundu hala hai tum achipu kataman atoria lason sabe do ta hai setame hala tu la puwang pensi aning hangaling la punang do jam nang thak jam abangke Karbi Anglong long ke nang dulong le lasi itu masar jai ka thar pen ka chuning ria bangke hala tu ma phan Manipur pen ke bang aku ki tu ma phan bangke ibi tum lang chali dun pensi relief came along B pensi la tuma phan mo alang tuma phan mesen me pensi ami thang ha par pu thot pa chadam thulong nang ji kusi itu masar jai ka thar ben nang ke labang solam the baklang bondo lasi nili tuma hen pen pachni gang tu bang ke la pu solo je pini inglo a khai jala phan ajha tu patumi het press mila long seta me kaning je pondo ASDC asongja polo goson bia ki hai alang ni kaning je do je jai katha ke alang ni ke political advantage ke anjia phan la hai tribal tuma phan alang ni vote bank ka chbonai je phan se labang so kam ke claim anti jongsi sarjai katha la son matha bolo tangte la da Karbi Anglong long le dim long pe not pusalang ni je po samya lang nila son ji ji matidi nonan ko lang tum kisung ki du pensi ki ba ko la tum phan adimat no itum pe khe setame relief ke malong itum bi pensi mola tum phan mesen me pensi ko to aha bar pacha dam thulong nang ji da Karbi Anglong long dim long pe ko nang ji ko ni ji lake alam itum pen lam ka pahan cha tha usni tum hin pen ke job pon to Eli tum lang pot lang dame non aki ompi la puson si aprang desa me kilang dun kacari la puson kabinet ajoini pena job si non pini arni litum Karbi Anglong long litum RV le chalang RA le chalang pusita me banga khe kiche ki be tum snang pleng thulo eli tum kachi ke warden je thai sita me abi same hala sur ke Pini ruling party tum me do joy lo la penke la puson se organization la kapre tum me do joy lo ante ko people si pini ari la bang swala pini la Manipur pen ki bang ji ba Manipur pen ki bang ku ki tum phan dagalo relief ke ma chot binang ji palam the pen ko people si ni tum asar jai ka ta phala ku ana lam pathi na la Ili tum matha dam lo polo tangte ili tum chipu dam tum te sami chipu dam nang ko moje ili tum tha khe phangsi tum ki chi ung cho bang khe phang ke tum ke un e
la so join ne si pini ar ni li tum ahawara long ke bang khai si nang pleng thuk lo ta sinili hin pen ta chuni rigang tu bang ke la puson hello je inu da lidar pulutan te lam chubai chukai dan nang ke nunje nang ni kopi ma ahok la sinunje nang je la pen munchi pa me ka pen si rat atheng no bang ke lam theva nang ji sinili hin pen seta me nili hin pen cholo pukani lo pini tum APHLC women wing hoi pen seta me nili tum hin pen seta me chuni ngilo las nili jerpi tum seta me dolang posit alang tum pen seta me lam the pa akla ko na